Gelseler girmeyi dünyada. Konsertinin elimizde bulgamı bulmaydı. Yigitlar, qizlar, sizga büyük zo'r rahmat. Büyük zo'r rahmat. Barından da ibret elfiye zekmiş. İtesingine var mı? İtesingine var mı? Silah hiç şeksiz Qozonga giderga kerak. Shirishchi bo'lgan kerak elfiye. Sana yutma. Bunda kalsa şaşırdı uymuyor. Anlayıp talatlı kızlarımız yüzümüzden doğrup geliyor. Hele bir gitti yakşı gazetlergeç keyiflerini işi kurtarırdı. Qanchada bor endi? Yigitlar, Qozon bitildi u. Men bunday tovushni ko'p kishi eshittirgan deyish. Ko'paytirishning isimiz to'ndan o'ylamaymiz. İlimiz to'ndan o'ylaymiz. İl ışık zamişatini diktriz süzler. İslamsız İptaş Abzalova. Mi rayon komsomol uyuşmasının sekreteri bulan Kamaliyev bulan. İsen misiniz? Men bugünkü konsertxonani siz ne düşündük mahsus gittim. Ничего. Cemaat mina uşadı. Lakin bulay devam edelim. Bulay bu cemaat. Sizning İptaş Abzalova o'rningiz Qozonda Sher Haqiyu ansamblida bo'ladi. Ansamblning yetakchisi Zulayxa abam Ahmadova, u mening ko'pdangi tanishim. Lichno shaltiratdim. Kelsin, tanlarmiz, qoramiz, olurmiz dedi. Sizning o'rningiz İptaş Abzalova. Zo'r sahnada bo'ladi. Men bir boshaqtani qolxoshchi bo'lgan dilegan edim. Maqtanishdan ketarmi deb umrimda da o'ylamagan edim. Mendek kolxozchi turmush qayta u. Ayda uskanim, shiyin. Shiyin deb. Narsa shiyin ekan? Mening hech yaqin aybirlarimda yo'q. Nashar Qozonga ondi-mundilarga yaramaydi. Eng birinchi shiratda mana komsomol bo'lib borursan. Aqolganing jamoat eng bilan yerga ketadi. Qozonga bir şeylerler bunu var. Benim senaryolarım var. İtekler. İske bu sana şamata duruydu. Eyvallah kaydı. Ayağa şamadan konuşmasam. Gel. Bir şey. Şaftaliye! Benim de sana istedim kapıdayı kırırma. Bana! Koya! Kollarına bir şey gel bulsun. Artist bulup git.
Yaxşı sen ayuğa. Ey Jirankay, Allah bilse eyvetine işe uğraşsam, üst tamamını uzun duydıra başlasam sirmada yerde biterim diye mi? Eyvetine fakir tavuk senin üz yanım olup giderim. Ey Kayım üzümünü kara. Kız bu dedicikte yaşarız. Elfiye. Hayırlı. Hayırlısı. Hayırlı Elfiye. Ey Akdanaş, jırlığımlı Akdanaş, hoş, sağ ol. Hoş benim narası yetim balaşarım. Hoş, sağ olunuz düz işlerim. Hoş, ağide. Akdanışını nazlap, dınına akar. Güzel, ağide. Переход, конечно. Seyde şınımları dünyaga kelgen meşhur Qoza. Milletimni o'z qushog'ina ol. Nelar kuta meni Qozonda. Bu zo'r qolada yo'g'olib qolmammi? Ko'ngilda belgisizlik. Все, открываем сцену. Где артисты? İhtibar yanına baştan başlıyoruz. Yanına baştan İhtibar bastık. İsen misiniz? İsen misiniz? Sen? Min Elfiye bulan. Afzalova. Elfiye Afzalova. Elfiye hoş. Hoş gelesin Elfiye. Biz seni küttük. Uz eyle uz. Uz hoş gelesin. Uz. Uz. Rahimit. Uz. Kim bunda? Başta şırlap kısasın. Min sanat yetakchisi Züleyxa Ahmedova bo'lam. Ansamblning bu bizning kompozitor Aleksandr Ключевёв. İsenmisiz? Biror narsa jırlab ko'rsatasizmi? Nindi jırlar jırlaysan? Gulshamovni. Ketdikmi? Elfiye, tınlap koruyun. Eyvallah, tamam. Nima? Jir yaşar
Нәрсе деп айтайын енді? Әлфия, сен талант. Шошына бір саласың, тембрында матур, таушында күшті. Сен бетіңді міне, Озанға әзір жыршы болып келгенсің. Түкі аяғың білен құтылайын. Seni zor sahne küte Elfiye. Hayırlı saatte. Hayırlı saatte. Hayırlı saatte. Әлфия Авзалова өзі турында. Мен 1933 жылда Башқұртстанның Краснокама районы Яма-Қабан ауылында туған. 5 yaşımda әнисіз қалдым. 12 yaşımda түйінші басып, бір өзім балалар йортына шығып кетті. Туған яғым деп ғұмыр бойы Оқтаныш районын санадым. Соғыш жылларында аштан өлмәс үшін Опшып көтәріп, қайыр сұрашып келді. 4-ші сыйныфымны тамамлағаш, Оқтаныш районының агит бригадасы составында ауылларға концертлар қоярға ери башладым. 18 yaşımda Қазанға келіп, Татар жыр һәм бию ансамблена орнаштым. Күніне 4 концерт беріп, 120 жыр жырлайды. Дүнияның 13 тілінде жырладым. Татар эстрадасында үз инструменталь ансамблем булдырған бірінші жыршы булдым. Жырлау сәләтем көтүші булып эшләгән әтиемнән килә. Әтием турында минем бер генә җылы хатирәмдә юк. 1996 елда тамагымда яман шиш дигән диагноз куйдылар. Күп дигәндә 1 ел гомерем калган диделәр. Мин яман шишне җиңеп Қабат сәхнәгә кайттым. Профессиональ эстрадада 55 ел жырладым. Һәвәскәрлекне исәпкә алганда 63 ел сәхнәдә булдым.
Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Габдулгаяс улы Шейх Разиев сәхнәгә чакырыла. Hayırlı kеш, hürmetli milletvekiller, Әлфия апа Абзалның ижатын яратушы тамашачы, сезнең һәрберегез белән бөек татар Тукай телендә исәнләшәм, исәнмесез. Шимбә көнне без Разил ага Валиевны бакыйлыкка заткан вакытта аның иҗади тормыш юлларын искә алып, иң беренче булып безнең җырчылар турында сүз әйттек. Кафтан да 50 елдан артык шигырьләр язып, аны җырга әйләндереп, иң беренче булып җырлаган кешеләр Илһам ага, Әлфия апалар, Ринат абыйлар, барысы да без инде һәр вакытта да рәхмәтле булабыз язучыларга, җырлаучыларга, алып баручыларга, җиткерүчеләргә. Ул вакытта булса да, хәзер дә булса, Әлфия апаның исеме һәр вакытта да татарча кеше булганда иң алдынгы, иң лаеклы урыннарда була. Яшь булсаң син җыр язучы яки инде күп итеп язып авторитетлы композитор булсаң да иң беренче кемне җырга бирергә дигәндә алар инде әйтәләр, менә Әлфия апа бар, Әлфия бар иде, әйдәгез аңа бирик дип җиткереп, менә шушы халык ярата торган моңнарны, җырларны иң беренче башлап җибәрүчеләрнең берсе. Менә без яңа гына мини театр караган вакыттан да сокланып, горурланып карап утырабыз. Менә шушындый тарихтан чыгып, нинди үзеңне бөек шәхес итеп ясай инде. Аллаһ та биргән, әтәнисе дә биргән, үзенең дә көче җиткән һәм халыктан да халык белән бергә тәрбияләнеп, халыкка рәхмәтле булып, үз гомерен шушы һөнәргә багышлай. Минем өчен зур горурлыгым бар. Мин Әлфия апа белән берничә тапкыр өлкәләргә барып, сабантуйларда катнаштым. Халыктан да сабантуйга әзерләнеп өлкәләргә иткән вакытта Әлфия Абзалова була дигәндә Сабантуй икенче мәгънә ала башлай. Халык килү дисеңме, репертуар дисеңме, андагы уеннарны уйнаштыру, һәрберсенең Сабантуйга килгән кеше Әлфия апа янына барып җитеп исәнләшергә, күрешергә, хәлен белергә, сәхнәгә ул чыкканда халыкны аннан алып китеп булмый иде. Шуңа күрә ул Сабантуйның урта бер җирендә рәхәтләнеп тә, рәхмәтле булып та, халыкка өмет биреп тә бәхет итеп, рух өстәп кайтып китә торган иде. Шуңа күрә вакыттан да менә тормыш нигезендә дигәндә шундый лаеклы тормыш үтеп, бер караганда авыр дибез, икенче караганда бәхетле, чөнки милләткә хезмәт итү, өлкәләр дисеңме, илләр дисеңме, ул вакыттан да зур тырышлык та, зур сәләт тә, зур теләк тә таләп иткән. Шуңа күрә без аңа инде зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шул вакытта әйтәбез бакыйлык турында. Менә ул бакыйлыкка күчкәчтен татар халкына, татар милләтенә хезмәт итүне бер генә көндә туктатмады. Аның җырларын җырлыйлар. Төрле Сабантуй вакытлары, бүтән бәйрәмнәр буламы, профессионал җырчылармы, безнең үтә торган гаилә бәйрәмнәрендә һәр вакытта да авыз тутырып рәхәтләнеп җырлыйбыз. Рәхмәт әйтәбез халыктан да. Бу үз эшен Әлфия апа бүген дә дәвам итә. Аллаһ насип етсен, алдагы көндәрдә дә шулай булса, без һәр вакытта да горурланып, җырлап, искә алырга мөмкинлекләр булсын. Үз вакытында бөек шәхсебез Муса Җәлил әйткән үзләренең җырлары турында җырларым. Сез үлсәгез, мин дә үлерем. Җырласалар, мәңгелек булсагыз, мин дә исән булырым дип. Шуңа күрә без әйтәбез инде бүген көндә милләттәшләргә дә җырлый, рәхәтләник дип. Җәмәгать менә минем бер үтенечем бар. Әйдәгез әле Казан тамашасын карап карыйк. Өлкәләргә барганда без һәр вакытта да җыелып җырлыйбыз. Менә Әлфия апа дигәндә без бит инде монда тамашачы гына булып килмәдек. Үзебезнең дә җырлыйсы киләдер.
Шуңа күрә нинди җырларны беләбез, ничек җырлый алабыз, әйдәгез әле күрсәтеп, рәхәтләнеп, менә безнең берәр куплет җырласак та, ул Әлфия апага дуга булып барып. Җырларын беләбез бит инде. Беләбез. Кемнән башлыйбыз? Әйдәгез. Без кушылып җырлыйбыз, яме? Ах, шәшәкләр кебек карнава, хәтерләтеп ямлы май кеше, шаммады шәшәк һәм тугайда, йөргән иде икәү нур кеше. Шаммады шәшәк һәм тугайда, йөргән иде икәү нур кеше. Aferin. Bu kadar melodiya kebek men qo'shiqdan to'xtayim. Tiyovlar bormi, qo'llaringizni ko'rsatib aytingiz hali. Mana men ko'rib turaman da Engil efendi. Aqtanishlar hozir geri qaytarib. Aqtanish deganda. Aqtanish tamlari, ol benim yürekserim, ağlarma. Engil efendi bir İstanbul'da kuplimde var bilmedi. Bir geri kayıtlam. Yaz günlerine ağlayamızdı, akkuşlar kayıttı, sen gitken yaktan, selamlarını ağlar etmeyler, min ayıraktan, selamlarını ağlar etmeyler, min ayıraktan. Bizde Sovetlar Soyuzu balaları bulup, o'tgan g'amir biylar, g'asirniqilar. Әлфия апаның shunday syujeti bor. Sahnaga chiqishdan dey, hozir dey motor jag'imiz jag'layim dey. Qortaya misan ol ko'ngil, qortaya dey. Kim jag'laydi? Yo'q. Boshlab jibarisi ularga tegishmaydi. Ko'pletim bilan bo'lsa da. Hadi. Hayda qo'shilib. Bir-birimizga rahmat aytib, shunday motor etib, olqishlar, pullar Shavit, olqishlar nima? Shulay, agarda biz jilg'anda yolmishi rahatlanib jig'lab, men davom aytam, shu jig'lagan jig'larimiz Әлфия апага duo bo'lib borib jetsin. Onları cimaqta qabrlarının nurlu kim olsun? 90 yaş mı, 100 yaş mı? Biz her ortada şolay jıyılıp, jırlayalım mümkünlük olsun.
Һәм тагын әйтәсем килә, андый вакытларда кемдер алдан байракны күтәреп барырга тиеш. Байрак дигәндә инде монда без барыбыз да беләбез, Әлфия апа исемендәге фонд һәм аның бик акыллы, гүзәл кызы Зөлфия. Әгәр Зөлфия сезне монда сахнага чакырыйк әле. İcadın Sağlığı Üstürü Fondu Жетекчisi Elmanşanova Zülfiye Ömer kızına Tatar milletine күрсәткән олы хезмәтләр өчен Бөтен дөнья Татар конгрессы халыкара берлеге медале тапшыра. Шулай бергәләшеп, Әлфия апаның истәлеге, аның мирасы турында әйтәм бит, елдан-ел берләшеп, әгәр дә инде бер мәркәзебез Казанның шушы Муса Җәлил исемендәге опера балет театрында халкыбызны, милләттәшләрне җыеп, шушы концертта була алабыз икән, әле без төпле халык, иманлы халык һәм рәхмәтле халык. Сезгә эшегез өчен бик зур рәхмәт. Без һәр вакытта да сезнең ярдәмчеләр. Килегез, бергә булыйк, эшләшик. Рәхәтләнеп, Әлфия апаны тыңлап, горурланып, өметләнеп бергә булыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Кеше тормышы мәхәббәт, сөюләрсез генә булмый. Күңелем тулы мәхәббәт тойгылары минем җырларыма гомерем буе юлдаш булды.
гади сүзләрнең эчендә тирән мәгънә ята. Кешене кешеләргә кирәк булу яшәтә, дәртләндерә, гомерен озынайта.
Seniye bağırıyor Bağır sazılarının kulünden Aman Bağırlar sarıyor Minem de var ide atmış kaya Can dostaya o şarfanada ellerinde artık yaratkanıma yıllarımda kanım yuvalda Sahne ol, turmuş kebek. Turmuştan duyup bulamazsın. Seni
Yaşav uşağı sizge kala dostlarım. Şul uşakны söndürmişe. Үзігізден соң киләчәк буыннарға тапшырырга тиешсез. Turgan idi, sızgıra turgan idi, ağır sözler eytirgere kızgana turgan idi. Ah, dilim buylarımsındaki bıylama, gözüm işimde şuna yanı bıylama. Alırsın hali, aldı kalırsın hali, o kızlarını salıp girsen yalnız kalırsın hali. Yedik girilerine, şiittik girilerine, gülsen gitmeyeli yanı silerine.
farıydı, üzüm diller farıydı. Söyleşip de duymayı durgan günlerimiz varıydı. Atışırıp durgan idi, sızgıra durgan idi. Arsızlar etirgede kızgana durgan idi. Abi dilin buyların sandaki buylama. Üzüm işini taşlayandır ne buylama. Ama kalırsın hadi, almay kalırsın hadi. Kut kızlar kısalatırsan yalnız kalırsın hadi. Gittiklerine, şiittiklerine, bizler gitmeyen yalnız ilerine. Gittiklerine, şiittiklerine, bizler gitmeyen yalnız ilerine. Yalnız ilerine, yalnız ilerine. Dünyadagi bütün kişide sizning için quvonala deb o'ylasangiz yolg'ishasiz. Andaylar siyrak bo'lar. Mening turmushimdagi shunday siyrak, qadrli kishilarning birisi Raziya Temirxonova edi. O mening ustozim hem ömürlük dostum oldu. Giorno faticar per chi nulla sa granir, io voi vengo sopportar, mangiar, mare, male dormir. Fuori la gente l'uomo, non voglio più servir, non voglio più servir, non voglio più servir. Oh, che caro galantuomo, vuole stare dentro con la bella ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Fuori la gentiluomo, non voglio più servir, non voglio più servir, non voglio più servir. Ma mi par che le gente, ma mi par che le gente non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire.
Шулай да яшәү матур. Дөньяда җыр булганга шулай матурдыр ул. Җырлаган җырларым узган юлларыма сибелеп калган чәчәкләр кебек. Дөнья тулы чәчәкләр, җырлардан яралгандыр алар. Мәхәббәт, чын сөю түгел икәнен, яшь чакта аңлап җиткермисең шул. В этом году исполнилось по 90 лет всенародно любимой певице, легенде татарской эстрады Альфие Авзаловой,
Каждая исполненная ею песня стала настоящей жемчужиной. Не зря ее называли царицей песни. Чувствовалось, что она больше всего на свете любит петь, любит своих слушателей, любит жизнь. Поэтому и сегодня ее по праву называют душой татарского народа. А песни в ее исполнении будут звучать еще очень долго и будут любимы не одним поколением слушателей. Yaratan desinsin şurada şın balımdan maalesefsin. Yukarıdersin unutman dünyada şu dünyada min yaşım bir tanıtma sinana. Шын дуслык, авырлыклар белән сыналган дуслык. Мин иң якын достым дип Гөлшат Зәйнәшеваны атар идем. Ул минем өчен җыр сүзләре язучы шагыйрь генә түгел. Тормышымда шатлыкларны да, борчуларны да бүлешүче якын достым булды. Aytana yol yalan, gidin
de seyirliyor sarıldım bir var Siyirdiler aman değil Yaşlık da seyirliyor sarıldım bir var Siyirdiler aman değil Yaşlığını ağır bir yara Sen geldin ağlarında sarhoşluğun Yaşlısıyla yaradan Yatta kalır ondan Elde yazmış ellerde yanlışı olur Yaşlısıyla yaradan Yatta kalır ondan Elle yazmış ellerde yanlışı olur Yanlışını düzeltir Yaşasan yaşlılığında baydır gelir Yıkılır yaran yolunuz Yaylımız yıldırırız Yaşlık yarından eydir gelir Yaşlık yarından eydir Min halkımni ko'rmay tursam, sahnaga chiqmay tursam, umrim shundoq kesilajak. Men xalqima bergan xizmatimni bir nindi turmush bilan-da alishtirmas edim. Yazık
minutda tanaffus iqon etiladi.